muraho neza, turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Ni Ibirori TV twongeye tugaruka muri studio, tugarutse ku makuru ya Kongo twarabivuze, turabivuga, turacyakomeje kubivuga. Kongo hakomeje kurangwa n'umutekano muke, turabizi. Kongo ni cya gihugu gikomeje gutera kigiterwa, kiratera kikitera. Bakomeje kuzana abasirikare b'u Burundi nk'abacunguzi. Usibye abo basirikare b'u Burundi bazana ngo babafashe, hari n'abacancuro bagenda bazana mu ibanga. Hari ababa bazwi n'abatazwi. Usibye abo, bakomeza gufatanya n'imitwe y'iterabwoba. Hakaba n'indi mitwe y'iterabwoba yiyomoye ku baturage bayo, M23 n'indi itandukanye, ibarwanya nko guharanira ubwigenge bwabo. Nibyo mu minsi yashize twababwiraga iyicwa ry'abatutsi. Ibyo byose bikorwa na leta ya Kongo. Turabizi ikiremwa muntu gikomeje guhohoterwa. Abana, imiryango, abasore, abagabo, abagore, abaturage bose muri rusange ntibagira kivurira kirengera, kandi bafite igihugu cyakabitayeho. Ni kubw'ibyo M23 yongeye gutanga impuruza ku bwicanyi bwa FARDC, FDLR nk'umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda, n'ingabo z'u Burundi, aho zishe abantu ku rwego rukomeye mu buryo butangaje buri wese atakwihanganira. Ngo byifashe bite? Bimeze bite? Tega amatwi nkwibwirire. Umutwe wa M23 wongeye gutanga impuruza ku bwicanyi, uvuga ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikomeje gukora muri Masisi. Unenga amahanga ku kuba ukomeje kuruca akarumira. Ni mu itangazo uyu mutwe wasohoye kuri uyu wa kane, tariki ya 30 Ugushyingo 2023. Umuvugizi w'ishyami ryawo rya politike, Laurence Kanyuka, muri iryo tangazo yahuje akarere ndetse n'umuryango mpuzamahanga kureba ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile bari muri Masisi, bukorwa n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma, by'umwihariko FARDC, FDLR, abacancuro, imitwe y'inyeshyamba ndetse n'ingabo za guverinoma y'u Burundi. M23 by'umwihariko yavuze ko yamagana yivuye inyuma amahanga akomeje kuruca akarumira. Nyamara hari abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa. Ikindi, ingabo za Kongo zikaba zikomeje kurasa ibisasu mu duce dusanzwe dutuwe n'abaturage benshi cyane, by'umwihariko ariko baba bica bibanda ku batutsi, cyane cyane ko Kisekedi guverinoma ye nabo bafatanya nibo bashaka. Mu minsi yashize nanigeze kubikomozaho, twabahaye inkuru y'uburyo babishimo bakabica nabi, barabitwikira. Batanze urugero rw'uko nko mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 28 Ugushyingo, ingabo za Kongo zagabye igitero muri senta y'ubucuruzi y'ahitwa mu Murindi muri Rucuru, zigatwika inzu ebyiri z'abaturage mbere yo gukomeretsa ba nyirazo. M23 kandi ivuga ko ibirenze ibyo ingabo za guverinoma ya Kinshasa
zikomeje kwifashisha indege z'intambara, ibifaru ndetse n'ibibunda biremereye mu kugaba ibitero ku basivile, ku buryo hari abapfa, abakomereka ndetse n'abava mu byabo. Kuri ubu amezi arakabakaba abiri, imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'ingabo za RDC na M23 nyuma y'amezi 6 yari ashize hari agahenge. Imirwano ikaze kuva ku itariki y'ukwa mbere mu Kwakira iri kujya imbere mu bice bya teritwari ya Rushuru, Masisi na Nyiragongo. M23 mu itangazo ryayo yavuze ko nubwo igishyize imbere gahunda yo gukemura amakimbirane ifitanye na guverinoma ya RDC mu mahoro, itazabura gukomeza kwirwanaho ndetse no kurinda abasivile. Nubwo bikomeje kugorana, bakomeje kuraswaho umunsi ku munsi, ariko bavuze ko bazakomeza kwirwanaho. Niko babyiriwe muri Kongo, turabisoma tukabibaha. Mu minsi mike turatangira kubaha amakuru adasanzwe. Tugiye gutegura buryo ki tugiye kujya tubaha ibyegeranyo bindi, abafite ubuhamya tugiye kujya tubabaha. Nibyo ni rwa rugendo. Ni Ibirori TV, turabakunda, mwakoze cyane.